Tınarga, el gerek dese. Lay tepse bok mıkçı alas mı? Ukam, men kişine hemen ötük giyip çoğun oygan bolam. Muna, dağı dili ötük giyip jirem. Layga tepsileye verem. Biroq berkini özüňөр mıkçı berilegen, hem berki de atını ayta albayım da men ozum bar bayt. Ana sizler mıkçı gönüp kalgandy kelsiňer, özüňör mıkçı berile ana. Tamam, 5 yaşa var acaba. Aslında yolan kişi falan için. Moynun bulama tamam. Bol moynaşma ben bile. Bakma kata. Aksakal egemendүүлükке televizyonga çıkarabız. Bütün Kırgızstan'a görgözüp koyar edip jurnalistler çakırıp alıp televizyonga. Özleri çok akmak. Ben anadaşım ülkesem bu yakın bile girip aldığınızda kıyıkrat bir özü. Ya adamdı çakırgandan tosu al. Jurnalistlerin bütün afirisbol bütken vatandaşların akmak. Gelip kaldınız mı? Assalamu alaikum, Aksakal kandays. Aleyküm assalam. Yaxşı gelip aldınız mı? Yaxşı olam, yaxşı. Ha bu studiyada adaşıp. Bir moynunuz ülgür çakır dile tüz efirge dep. Aksakal, gelin Aksakal, efirge çıkaramdı. Ayılda Cüsüveli aytıp attır, aldap koyuyor, sen bari bir çıkarbayt desem olmay jürüp gelgem. Ova deseniz. Bakma katağına. Çakırgandan tosu olmay mı? Ova deseniz. Jurnalistlerin büt beti çok bol bütüptür. Afiris koşamatçı ol bütüptür jurnalistlerin. Torayda zaten. Kanday, kıyналmayla gelip aldınız mı Aksakal? Geldim, yani bayattan beri eşikte oturam. Ova. Gündün ısığı 35. Torayda. Çapandın ısığı 40. İlk önü koşsan 75. 75. 75 gradus ısıkta 70'te geçer. Oturat da 2 saatten beri şeyden kütüp. Ova deseniz. Tamam Nazırayım. Keçirip koysam Aksakal. Janağı siz izlep atkan jurnalist men bolçum da ta Nazırayım kaşayıp kaldık da şimdi. Tarınbaysın. O calayakta belgana atağına, calayakta. Janağı şu. Tos olmayız bana çakırgandan. Şu atalarda çakırsam bile şunu duruşa verete kişine mi o? Bayramga karata apalardan, atalardan interview alagılabız dep geçip kaldık da. Ben buna. Meni de oturam ene. Tur aytasam. Mal kendim var uyda, nevreler var ene. Geçir koysa, geçir koysa. Kanday жақсы эле келип алдыңыз bu кыйналган жоспата. Мына ордендериңиz тага келип жақшыңыз. Тага келдиңер, тага келдим мынакей. Эми баштайлы ата. Эми баштайлы. Көргөзөк мунун точно. Көргөзөк түз эфирге кетти. Кийин да кайталоо деп да кылып. Макул. Мына өзүңүз неметип алыңыз. Эч кылып. Камералар даярбы? Бар жакшыбы? Кеттик анда. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Эгемендүүлүк майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эгемендүүлүк майрамында татынакай болгон, эгемендүүлүктү бизге алып келип берген аталар менен маяк курганга уруксаат этиңиздер. Кош келипсиз ата. Рахмат. Көргөзүп атат. Көргөзүп атат. Мындай. Жүсүп мына чыктым, көрдүңбү? Ата андай. Чыкпайсың дейт да. Ата неме мына жаркыраган ордендериңиз бар. Илгери силер бул орденди жөн эле азыркыдай болуп тагып албай, силер ар бирин өз оор күндөрдө өткөзүп анан таккансыңар да. Ошон үчүн муну орден дейт, туурабы? Оор күн дейин дейт, эми расмий тил калып калбасын деп, орден деп коюшкан бул. Ошондуктан ар бир ордендин өзүнүн тарыхы бар. Эми балам мындай. Силер эми согушка баргансыңар да, туурабы? Ушинтип настроение кыласың адамдар. Жок, эми жаштарга сурап коюш керек. Яйнанан биз барбасак ким барат? Сен барасың, ким барат? Эми жок болуп калгам да мен. Кан күйгөн согуш болуп атса. Кантип барбай койсун? Элдин баары согушка кетсе, мен ишим бар эле деп кала бермек белем. Ооба, ал жагы бар. Ал кезде патриот элек. Эл жүрүшүндө барат элек. Туура айтасыз. Ошол кезде патриоттук сезим башкача эле балам. Азыр міне бир 2000 сом берип койсо патриот болуп атпайбы, прожотко чыгып алып. Ооба, ал мынакей, чыныгы патриот ошондо болгонбуз. Мына эми ордендерден баштайлы ата. Мына Варшаваны бошоткондогу орден экен. Мына Варшаваны бошоткондогу. Ошону бошоткон жөнүндө айтып бериңиз. Эми бир деме сурап алайын ата. Бизде бир тарыхта бир сөз болуп жүрөт. Илгери согуштарда жалаң кыргыздарды алдына койчу экен дейт. Ошол чынбы же жалганбы? Илгертеден батыр келген да кыргыздар. Ошон үчүн бизди эң алдына коет эле. Эң алдына коет. Командир айтып калды, Варшаваны немистер басып алыптыр. Ушуну бошотпосоңор болбойт деп жалаң кыргыздар жөнөттү. Кыргыздар бирдемени кыйын бошотосуңар деп.
Sen arak bolsa da tamakta bolsa da boşatıp koyup qarap turib beretele koşarken. Tez boşatosun da yönetdi. Barsak nemisler uje Varşavanın bası var. Uje çegalı fundament koyup başlaştırdı. Qaramaslar bu, qaramaslar. Tağınızra neyin baş bolğandır da o şerden atkanın atıp, çapkanın çap, kuv aldığız kasalıp Berlin'e çeyin alıp bardık. O жақсы. Berlin'e çeyin koydap barsak Berlin'de bir öcüret. Gözge tanış uçuret eden kayaktan gördüm öyle deyip koyam. Orası elin cezdesi öyle deyip koyam. Al emez. Жақшылап görüp karasam bayağı Hitler eken atağınızra. Jana faşist. Aldıman çıkıp kaldı ile yitaverin getirip söktüm akmakta. Ya söküp ne kadar vurup talqalap öldürbeş mi? Ya balam. Faşist adam. Generalga soğuş kezinde de kol götürgen emes. General degen şunda generalga sıyıp olgan olam. Hazırkıları da generaldı bilbey jakasına asılıp aykırıp kıykırıp yürüşpey. Al kezde soğuş kezinde de generalga kol götürgen emes. Aldıma koyup alıp 1 saat söktüm eri. Uyalıp betimi karayılmay. Jaman boldu beçara oturup alıp şey. Ekinci gelbes kıldım. Ekinci gelbes kıldım. Söküp durup barıp tuğunu saydık da kayttık. O tuğunu siler saydılar. Tuğunu sayıp kaytıp atsaklar şamal uçurup ketpay. Şaşpayla sayıp ettiler adam. Şaşpayla sayğımız adaşıp Kırgızstan'ın tuğusunu sayıp aldık. Alcağı var. Uçup ketpay. Anan gayrap çıkan esler tuğusunu sayıp koyup anan keyin gelgenmiz. İkisinde özün çıkan emez de. Bul oşondaki orden. Bunu orden oşol soğuş bağında ele soğuş bolup atıp nemisler menen atışıp atabız, alar ayaktan atıdan biz bir ayaktan atıp atabız. Bulakoptan bulakopka jügürüp ötüş gerek bolup kaldı. Oşaqa jügürüp ötüp ketip atıp nemislerin telefonun protun zımıngırıp ötüp kettim. Mınaka balam. Siz yüzdünüz baylanışta. Ana dele kol menen kırkan joq. Putum eleşip altırakma. Sulçayna batırdı. Putlaşıp üzüp algan ekem. Bir mualda saldatır aytıp kaldı. Seni general çakırıp da dep kaldı. Mine olat ekende barsam onu ordenini alıp Alimin krujkaga salıp durup şunda alıp durup spirtni açtı 96 spirt. Al kezde bunu Kırgız aragı Serebrom degenler joq ele. Anda küçtü bolçu da. Malevişte ele çıgala gel al vaqta. Tagı içe toqşat. Bayağı Alimin krujkaga spirtten taltırıp koyup durup bas bunu anada. Gözü yumup durup bastım atasının göre. Bezak kızapsın ayakta. 96 spirt içkenden Patfarinklerin bir jağı iştebey kaldı. Hem daçı kuyup kaldı da taza spirit. Açıkarınsın da. Bayan içkenden deldengdep kaldım. Şu özüm orduna jönö dedi, hayır özüm jönüme jönöp ketip atam. Aldıma çıkan soldatların barını çeş berip. Ataňlar uşunça çoň erdik kılıp koyun bir de o bar bir vaqta özüme gelip bunday qarasam çıkıp geledim generaldy şineni giyip çıkıp gelerim ben. Vay ata Kırgız. O şerde dağı. Generaldın. Anı da Şunda erdikler bolgan balam. Жақсы екен ата. Аябай соны мына жаштардын баары билиш керек ушуну. Мына эми экинчи орденге өтсөк, так, эмгек ардагери дейт ата. Ушуну эми согуштан келгенден кийин жаштарга жакшы түшүндүрүп берсеңиз, эмне болуп иштедиңиз, сиз келсеңиз кандай экен? Мен өмүр бою эле койдо келейтам. Кой багып келдиңиз, Өмүр бою эле койдо келейм. Кой менен эле жүрөм ушу. Кой бактым. Şu ataman kalgan koyu var hele şolardı baktım. Al göbeybe diyem, ağzayba diyem. Şu atam 120 ağıl ötkör berdi koluma. O şol oyunçele geleytat. Takır almaştırgan yok. Her 5 yılda kartangırakların getirip orduna janşırak soluktardı alıp koyam. Şu çekesini ukanday bolgan bizde. Bir arasında teke var dediniz bile, birdeme dep mындай bir жаңылыктардан укканбыз biz de. Ja, em balam bar ele. Bar ele ova. Oşentip de okuyoruz da. Tekemi kamatıp aldım da. Ya? Nege? Bunu koşuna moruz. Moruz. Oşon agorotuna girip ketip. Oşon 300 bo bedesin cep koyganım. Bir öyle özele. Жалгыз теге кантип жеп койгон. Кантип жеме, ооба. Ошого шейин о биздики камап койду аны караболчу. Ошону менен теге жок, келдиреп койлор ар жерде оттоп атат. Мурда тегенин аркасынан ээрчип отточу эле да. Ооба да. Баягы күнү бирөө чалат, аксакал койлоруңуздан
жарымы мынау қыршын жайлаусында оттап жүреді ғой дейді. Жайлода да Жайлода қойлар. аяқым чөбі жақсы. Жайлода. Қойған жақсы. Ертең құда қаласа 4-ті алып келіп кіргізем, қамайым. Жайлодан келішеді да. Ава. Şu koylarınızda bir almashtırıp albasanız ayva cüdet Ава, жүдет. Qaraganda mazırağıyla qarmabайсыз ben. Bir 65, 70. Өзі 50-деле болатын әм, айла жоқтатан көрі. Қойларым елдерделе танып қалған. Ha tanıyып едім. Ай, түйбейді, бәрі палан жақсы қалың қойы дейді. Ар 5 жылдап келіп, мұны стадиондан бір жай өтіп кетем, мұны яқа қаратымдай. Жақсы кел, жақсы. Ошал болам, Жақсы болып кетті. Şu jurnalistler şu adı seni gör bir de естіме келеді, şu қойларды сұрасаң. Bu қойлардың артынан мене ғана күнді көрмедім. Ошоны айтам да, ошоны бір тазалап неме баяғы жылы бір бой қодайған бір журналистің шақырып алып, ақсақал қанша қойыңыз бар, минесі бар, қанша еркек, қанша ұрғайсыз айтып бере беріп мен. Бүт эфирден кетіріп тұрды. Аме, ошол эфирден кейін яман қылдық. Dem Ақсақал ал бізден... Ама мәратты қалып барып. Ақсақал. Аның өлімі үш болып сұрап қойып тұрар тұрды, ештеге білмексен болып. О, да. Яман мәратты ама. Мөрі өрейін дедім. Ал бала кеткен аз. Кетті бі? Башқа жақ емес. Aynen. Детский программаға кетішті да. Мұрдан өші рабаят сабаятқа кетірішіміз керек еланы. О, азыр мультфильм алып бараттар. Журналист деген мұна сендей өш керек. Бой десе бой. Қырғызда жақсы сөз бар балам. Балам жинді олса дағы бой ұзын болсын дейді. İlgerteden қалған сөз бар. Бойы пәстін, ойы пәстен бар. Ошан іші мүмкін. Uzundun бар, жинді емес та. Шындай болар. Ем ата, мен шынша журналисттерден, мен журналистер болдым, шындай ветерандардан интервью алып, ай-ай, мұндай, бүгін башқачы болып отам да, сіз шелік ветеранды көріп өттірмін деп. Неге? Но айтқандарыңыз бір жағынан ишеніп, бір жағынан ишенбей. Ишенбесең болсаң чақырдың мен ишенбей атқаным, сіз мерде мені қызықтырған бір орден, сіз Маткераяны тап қалып тұрсыз да мұна қарасың. Батыр енелердікі да бұл, анан ошоны адашып тағып алғансыз ғой деп. Батыр ененікі? Батыр ененікі да. Қанша балаңыз бар? 12 балам бар. 12 баларым не, сіз төредіңіз беле. Бұны апам тағыныш керек болды. Батыр ененікі? Батыр ененікі да, атам. Оша енең мен бар үшін батыр болып атауы? Ал жағы бар. Мен болбосам гүл көріптен өбек білем, ай? Алшақ бар. Еркектің менетіне мескі алып қой қылады әкшіне. Өзінше қадаланып тағын алып, батыр енем, төйеге бір чау албады мұне қадақ. Қой, өзіне берің, апамын өзіне берің. Берсе берем, өзім қалған ордендерімді жетші. Өлі кен ордендер. Атам нерде дағы бір төшпелге тұрады, бұны сіз қаяқтан алып қалдыңыз, маданият тармағында іштегенсіз бе? Мұны ордені не деп қойшыра? Маданиятты мықты қызматкері. Мұна маданиятты мықты қызматкерін тағыпсыз. Маданият тармағында іштегенсіз ғой дейм Ақсақал. Мен өмірім маданият үйін көрген емесмін. Еме, еш болуса келіп, жүрген... Өмірі концертке кірген емесмін, білбейм мұны. Сізге бұны тағып қойшты? Мұны яман көйіне берді. Biz Nail'da Duruspar'a traktörüz. O şakayan bergen bunu. Bunu madaniyat... Anın dili tiyeceğiz yok madaniyatқа. Bunu madaniyat tarmağında iştegenderge veriş gerekti. Ya men ömürü madaniyat tarmağında işlemek dursun, konsertke girgen emasmın balam. Konserti dele DVD'den görem. Uydan görürsün. Oşonda dele DVD'den görgende dele Abdulda menelle jana Tınardın konsertin görem balam. Ova, oşaların konserti жақсы. Oşalardan başka hiç kimse çındıkta aytpay kaldı da. Ova, var oşal ökörün konsertin görürsün. Görgende de oşal ökörükön görem. Ayrıkça jana Abdulla'nın janında жүрген jana Tınar degen bala var go. Oşa balаны жақсы görem sadağın geteyine şanı. Oşal, benim dostum bala da sen. Ha, senin dostun bala. Dostum bala. Sadağın geteyim day. Kaşı gözü kap karal, gözge süykün bala beçere sadağın geteyim. Oha ta. Sizge okşap, şimdi afrislenip gidet mi? Berki aksakallı beçere karıp kalıptı canım. Abdulda gel. Aldasa olat, yaş başta kança olat, kak başta da onun kak baş bolup kalıptır da. Konsert kılatıken dağı sekin özü iki jörden görünüp koyup beçere kalgan, büt beçere şu Tınar degen bala oynaydı degen kalgan. Büt barın oşuğa aytırıp tattın. Büt bardık nersen oza çerez Tınar ayttırat eken. Ova desen. Beçere bala aytıp alıp onun ayağında çoğunlardan tokmok jap jürü verirken beçere. Ova desen.
Em ата, siz Ушундай, мен ойлойм да ата. ошондон алгам. Дагы бир суроо туулуп атат. Муну сиздерге дурус тракторчиге бергиче ошол сиз жакшы көргөн Абдылдага, Тынарга, ошол концертте иштеген илгертен иштеп келген, чындыкты айтып жүргөн балдарга берсе болот эле. Аларга берген эмеспи? Аларга эмнеге бербей атат деп сизден сурайын дедим. Берген эмеспи? Оюңуз кандай? Жок, алган эмес Ой, бала. аларда эч нерсе жок. Даже грамота, Тынардын паспорту да жок эле. Бербейт аларга. Чоп, эмнеге бербейт? Аларың өмүрү бир чоңдорго кошомат кылса береби? Ооба. Мен билгенден экөө өмүр бою чоңдордун аркасын чукуганы. Ошондой болот. Ошентсе береби анан. Ал жагы туура айтасыз. Эне. Эми силерге ушунчалык болуп туруп биротоло эмгек сиңирген берип койбоптур да силерге. Кайнанан кереги жок. Аларга бербесе дагы силерге берип Эмгек койсун. сиргениң башыма тартам бу. Э? Мага эмес былтыр бир ырчы бала менен бир ырчы кызга бере коюп, элдин баары дуу болуп, ушак болуп. Өздөрүнөн чоң менмин деген ырчылар турса ошолорго бербей, ушу чычымдарга берип койду деп элдин баары ызы кылды го анай. Ал жагы бар. Койнан ошентип ызычы болуп эмгемсиңгенден көрө, кысы жерим кысып эле жүргөнүм жакшы койнан. Эң туура айтасың, мынакей. Мына телегөрсүлөр. Эмгек сирген дегениң аш салып берсе деле анан койнан, ошону чогулат. Тирлик кылайын мен. Жакшы келипсиз ата, мына сондон маек курдук. Мына телегөрсүлөр кандай сондон аңгемелештик акчага, эми сиз келгениңизге куш келипсиз. Рахмат, ушинтип келип жолугуп туруңуз. Ушу менен бүгүн көрсөтүүбүздү аяктайлы. Дагы бир жолугушканча сак саламатта болуп, жакшы жатып, жай туруңуз да. Рахмат. Бүттү ата. Анан Сону сүйлөдүңүз ата. балам, Съемка жакшы болду. чайпай бересиңерби? Телевидениеде акчабыз аз. Баягындай алма салма жүзүм коюп алчылыңар. Кандай деле коюп атыңар го? Жок ата, ал Мен ушу жерден койсо керек деп чай ичпей ачкарың келген балам үйдө. ата, кызык болду го бая. Ал жөн эле макет. Ал оюнчук эле болчу, жүзүмдө. Черенге болбойбу? Өткөндө бир аксакал келип тиштей калып, тиши сынып, бир топ болуп кетти. Же болбу? Ал болбойт. Эчтекеңерчи? Эч бир жок. Телевидениенин бирөөсү акчасы жок. Эч болсо муну теш таштан бир терлге майда мант алдырып койбойсуң. Карызга жаздырып алып берейин ата. Акча калат.